fortes pluies ont provoqué, comme vous pouvez le voir sur ces images, une marée. Les vagues ont déferlé sur la corniche de la ville, provoquant des dégâts matériels et la paralysie de la circulation. Jusqu'à 64 mm se sont abattus jusqu'à 13h à Mdiq. À partir d'hier, donc, le Maroc est intéressé par une perturbation atmosphérique centrée sur l'Espagne et qui se prolonge donc sur le pays, donnant lieu à de fortes précipitations, principalement sur le Tangérois et le Loukos. هذه واحد 20 سنة ما شفنا شيء بحال هاد الشتا هادي. امطار زعما كثيره بزاف وفوق التواجيز، راه ما عطاتناش الوقت زعما باش الواحد يحاول يدير شي مجهودات باش على السيارات اللي تضروا. عندنا مشكل واحد في هذه المنطقه هذه، هو يعني نهضروا على السكه، يعني منطقه السكه، يعني نسميها مدينه لان السكه كتمثل يعني واحد 70% من الساكنه ديال الرينكون. يعني يجب اصلاح، يعني يجب اصلاح البنيه التحتيه ديال السكاني. كتكلم السكاني من عين نشوفوا حتى الحومات المداوج، يعني السكه كامله، يعني الشيء اللي كتشوفوا هنا راه كامل هابط من الفوق. Les vents forts associés donc à cette dépression ont provoqué des vagues fortes. Les nuages pluvieux étaient essentiellement des cumulonimbus connus pour leur forte intensité de pluie. Je rappelle, plus de 64 mm